درود دربات شرپند چارو گوشدارو کا منائے ساخام شرندو جاگا نشتگت و شدراو سلامت باتیں تھے امروز بہارم باتیں تھے گمو گڑتی مگندہ تھے شرپندہ شوزانت کے ایک سلسلہ ایک ردی بنداد کو تک شاعری یہ زانشتانی باروا ای علمانی باروا کہ اما ناظر کیاں کہ آہنو بائدے میں اما مردم کے شاعری کے نگاہنو بزانا آسکن اوک بہن وستنگ روچا ما علم بیان بزن بیان زانشتے باروا گب جتگت مرچی من جوت کنن کہ گب بجنا گو درورا مثالا ہم شویدی ما بیارن علم بدی بارہا کہ علم بدی یا بدی زانشت آئیے ما شاعری تہا بستار چی کجام جاگہاں شاعری تہا یا نصر تہا کار مرز کنن دوستان بدی زانشت ما لفظاں کا یک جتاں ہیں تھارے بدی بزانت کلام گپ یا شعر تہا یک تائی ودی کنک یک نوشتگیں گپی کنگن بدی زانشت تہا لفظانی معنی آہنی اسن زیبائی و کار مرزگے وانشت کنک بھی چریش وسیلہ گا شعر معنی یا ظاہری زیبائی تہا گیشی کید یہ زانشت تہا جتا تہارے سنتانی باروا سرپدی دہک بھی سنت بزانت پیشک ہنر دستکاری جوڑ کو تگین چیز اسنکاری لفظی یا معنی جوانی کے گیشی تگین رہبندانی ردا شعر تہا کار مرزک بند شعر تہا اما حسن کے چا شبین چہر مجاز یا کنایا ودی وید اشیے دو پرارزش تھیں بہارن سنائے لفظی ہو سنائے معنی نو بیا ما شانا گشینن کے سنائے لفظی چیئے او سنائے معنی چیئے پدا دیم ترما ہمیں سنتانی سرا شانا گشویوار کریں اور شانی سرا سرجمیہ گھب چنے اولی سنائے لفظی سنائے سنت مچین سنت بزانت جوڑشت بربرین کاریگری و جوڑش تھی شاعر لفظانی ازمکارند معنی یہ تھا آج وہ ہنرکار یا لفظاں جتا کالوانی تحائیر کن وانی جتائیں شکل و دروشن جوڑ کن لفظ و معنی یک کوہن و محکم سیادی ہے بعضی نے وہ اشیاء اروا و جانے سیادی لیکی تھا شاعر گو لفظاں چمبن دکھائی وزاں شوبدہ گری کن وتی شاعری تھا جتائیں سنتاں کار مرز کن اما سنت کے سنائے لفظی بارہ کا کائن تھا چشن سنت قلب سنت سیات الاحداد سنت ترسی سنت ایام سنت منقولہ سنت غیر منقولہ اور سنت القوافی سرجمہ شانی گشوارہ علماء دیم ترا کنے دومی سنائے معنوی ہیں شعر تہا کارمرز بو کے گیشتر جوانی اگم ہے ایالا شعر معنی زیبائی نیمگا کے ترینن تا آہاں سنائے معنوی گشنت یا سنائے معنی اشتا شعر معنی حسن ارزش دیکھ بیت سنائے معنی یہ بہرگا آو کے سنت چشن سنت حسن تحلیل سنت لف و نشر سنت تضاد سنت سوال و جواب سنت تجنیس سنت جمع سنت تفریق سنت اشتقاق سنت تکرار سنت مراحت النظیر تلمی سنت مبالغہ سنت تجال عارفانہ سنت تنسیخ الصفات سنت تحلی سنت مکر شاعرانہ سنت ادماج سنت عاطلہ و سنت رد العجز ما جوت کنیں کہ شانی بار ہوا عرصی کے مارا معلوم داری دست کبت ما شانی باروا یک پیکوا گپ بھی جنے شرپندہ ما پیسرا گوشت کہ سانت چا عربیہ پد پارسیہ اردو آت کا میں کر رہا ایشانی وطی غالبندی ما بلوچیہ دیستے پمشکا ای اما وڑا کہ من عقودہ دیستگتن چونکہ عربی فارسی اردو اما وڑا شانما گوشگاں شمیدی میں بنداتا ما کائیں سانت قلب نیم بنی آدم پمشکا بنی آدم گوشند کہ آزو تاجناک بھی تو قلب عربی گالی و ایشی معنی و بزانت یک چیزیا چپی کنے
بدل بوگ وہ دو معنی دلیں تم انقلاب ہوں چا ہمیں لفظہ درد کر اگاں یک لفظیہ چپی بکنے پداؤں اما لفظ جوڑ بیت تا ای سنت قلبیں ای سنت درورہ منگو اردو شعریہ دیں چونکہ بلوچی بنا اشی درور دست تک اب تک شمارا چوشیں دروری دست کب گڑا کمنٹ باکس سے تعالیٰ میں نوشتہ بکنے سنت قلب ایک دروری دنیا میں ہے خزانہ لڑائی کا گر صدا ازرو غور گنج کو الٹو جنگ ہے ادھر سے گنج ودی کئی چپی کنے جنگ بھی گاپ نون جیم چپی کنے جیم نون گاپ بلوچی بناشی درور دست نکت پمشکا اردو منی درور داد سنت سیاقت الحداد ای ایک باز پرشتے ہیں سنت یہ ایک انچی سنت ہے کہ ماں شاعر یا اصحاب و کتاب آرک بند مولا فاضل و سید آشمی یا یہ سنت باز کار مرز کو تک اشیے بازیں شکل و دروشمن بری بری یک بندی تہا لاتی اصحاب آرک بھی تو پتہ دومی بندی تہا ہمیں اصحاب مچاں کی بھی بری بری وہ انچو آرک بند کے شانی ایچ وڑا گشین تکی رہ بند نہیں سید شہرن کیا گشتگ منی ہو ماں پریے سول و تران بتگ آگاں بتگ بزاں بستو نوے شب مائے کھان بتگ بستو نوے شب بستو نو ای سنت الحداد ہے یا سیاقت الحداد ہے مولا فاضل گوشی مہربان گواہیں کردگار بیت اب تو 9 4 و 5 پکار بیت آمنت باللہ آشکار بیت کیت گوں بالا دا 2 4 بیت شالہ چکار تاکدیم 113 شعر نوشتے ہیں اور پدا ہم شالہ چکار نیم گروں تاکدیم 119 گورمنو تیراں ہمراہ جنے تیراں پر نکش بے گبارے ماہ سیو یک 4 و 6 عزوتی چنی یہ کنارہ بوسے ببخش نویدہ بچار سیو یک 4 و 6 اے سنت سیاقت الاحداد سنت ترسی یہ کنچی سنتے کہ اشی تہا شعر دوئیں بندانی کلیں رکن وطموتا امسنگو یکوے بند یا انچیں لفظ کے آنی گڈی توار یکوڑا بے بند چونکہ 4 سار بازار اوپار با ہمیں بڑے چیز اردو شعر یہ ایک دروری دیاں باثر ہیں یہ وسیر ہیں اہل وفائیں یہ قادر ہیں یہ قدیر ہیں اہل سخائیں یہ سنت ہیام اسی معنی بزانتے وہ ہم شک کے تہا دور دیکھ شاعر گیشتر انچیں لفظ کارمرز کند کہ آئیے مول و مراد و مطلب گوندوری معنی ہیں وشیے دگی ایک پجاری چوشوں بتکند کے شعر تہا انچیں لفظی کارمرز بیبیت کے آئیے 2 معنی دربیان یک معنی نزدیک کے کہ وانو کیا گوشدارو کے آیال دمان آوانی مگبرو تو دومی معنی دور ہے کہ جیڑگا پد مردم آئیے بزانتا بزان بلے اصلہ شاعر معنی و بزان دور ہے قاضی شعر کہ قاضی آگوں تیاوے چولاں سرجمیں شپ شپ ہوتا عرص استالاں شلیں تک من ندارہ چار تک یہ شپ شپ شعر تہا پر معنی ہیں شپ شپ کنک بزاں وحد گوازینگی کنک پا درور گوشن تو ایک پدیما کارن کہ جلائی و مراد دوشی چا دیوانا یکر نشتگا تو شپ شپ عشق ہوتا ہے بزاں علوت عشق ہوتا گو ہوتا گا پترانا ہوتا گا دومی معنی بزاں شپ شپ کنک بزاں شپ روچ کنک ہیں ڈاکٹر محمد خلیق الزمان نوشتہ کن ماں گوریچانی ہندوستانہ ماں اردو شاعری تہا یک مزنی جزیت ای جوز محمد شاعری بزا محمد رنگیلا ہے زمانگا بندات بھی تو ولی دکن یہ شعری دفتر آہگا پد ای سنتا نامداری رسد ماں گوریچانی اندہ اردو شاعری دیمری بندات کو ہمیں جھنزا بود خلیق و زمان دیمتر نوشتہ کند کہ چھونا ہا ماں اردو شاعری ایام گوئی بندات چا امیر خسرو عبید آجا درستان پیسر اولی شاعرند کا یہ ایام یک سنت یہ جہتا وتی فارسی شاعری تھا کاربرس کو بلے چھونا ایام گو یہ سنت عربی فارسی سنسکرت ہندی اردو کل زبان تاستن
وی گپ پدرند کہ بندرا ایچ سنسکرتات کل وما سنسکرتا اشیا شلیش اوشن و اندیا ہوں ہمیں نام کارمرس کنک بیت یام گوشی باروا رام بابو سکسینا و محمد حسین آزاد آل سندھ کے اردو بنداتی شاعری تھا ایام گوشی میل یک مزن سووی اندی دعا ہانی سانو اثر بزا اندی دوہا کے نوشتہ کنک بوتے یمائی نہیں اثر ہے ڈاکٹر نور الحسن آشمی یہ نزا ای زمانہ کا فارسی شاعرانی دربارو شعرو لفظاں کے دیوان و مجلس نامدار تن وشانی سان و اثر امک چاگرد تہا شنگو تالانت چونہا دلیے نوشتہ کار و شاعر فارسی رندگیریا کنگائے تن بتکند کے اودا فارسی صوبہ ایام گوشیا نام کشد ڈاکٹر جمیل جالیوی رضا امک شاعر وڑا ولی دکن یہ شاعری تہا واضح رنگ است ولی دیوان عبدالصدو بیستا ما دہلی شنگو تالان بود ولی دیوان تہا ایام گوشی رنگ است اگرچہ ولی کر رہا یہ رنگ آسیں وڑیا پدر نہیں بھلے امک شاعرہ وتی گچین حسابہ چا ولی شاعری وتی رنگ زرد چونکہ آبرو مضمون ناجی و آتم چو ما گوشت کریں کہ ایام ایک مزن سو بھی ما ولی شاعری تہا ایام گوشی رنگ است بو گئیں ایام گوشی باروا رام بابو سکسینا و محمد حسین آزاد آیال شند کہ اردو بنداتی شاعری تھا ایام گوشی میل یک مزنے صحب ایشی بزا مک میل آہل اندی دوہا ہانی سان و اثر دوہا شاعری ایک تحری کے نوشتہ کنک بھی ڈاکٹر نور الحسن آشمی نزا ای زمانہ کا فارسی شاعرانی دربار و شعر و لفظاں کے دیوان و مجلس نامتار تن او اشانی سان و اثر امک چاگرد تہا شنگو تالانت چونہا دہلی نوشتہ کار و شاعر فارسی رندگیریہ کنگائے تن بتکند کے اودا فارسی صوبہ ایام گوشیا نام کشد ڈاکٹر جمیل جالیبی ردا امک شاعر وڑا ولی دکنی شاعری تہا واضح رنگ استن ولی دکنی دیوان عبدالصدو بیستا من دلیا شنگو تالان بود ولی دیوان تہا ایام گوشی رنگ استن اگرچہ ولی کر رہا ای رنگ آسیں وڑیا پدر نہیں بھلے امک شاعرہ وتی گچین حسابہ چا ولی شاعریہ وتی رنگ زر چونکہ آبرو مضمون ناجی و آتم چوما گوشت کریں کہ ایام یک مزنے صوبی ما ولی شاعری تا ایام گوشی رنگ است بوگن بھلے چارشاں بھی یک دلگوش کرزیں صوبی انچو کہ من پیسرا گوشتگت محمد شاہی عہد درباری و مجلسی زندگیت یہ زمانہ برصغیر مشکل و روسیانی دوران شاہ یکیت محمد شاہ بادشاہ و جوڑ بتگت بھلے آئیے تہا بودشت نیستا تھی کہ بوگ لوٹن کہ وتی حکومتی واک و انانا داشت بکن آئیے وتی بیسوبیانی چیر دیے گیا آترا شعر و شراب و ناچ و سوتانی دیوان برجمے تن ہر کسا محمد شاہ باروا زبان کا شکت تب ازاں کے آئیے ہیر ناد چلی شفد ایام گوشی رودوم زوران بود شاعران وتی شعر ایام و دومان آئی رنگا گوشتن شرپندہ مرچگیں آترا منچو بس دیم ترما آدھگے سنتانی باروا گبجنے وتی کستر ساخاموشا مکل بھی دیے پاکی ہاوندے میارو پاوٹھت History Maker Baluchi. Like, share, subscribe.